Jotron teselam suguane channel Tiprasa job finder tinni ang norong bagi teksa job notification tui faika hinke job notification kok se sakang nonor as a request jodi an video nor chajo go hinke subscribe khai dekisa hinke notification bell icon on khai di te like khai dania video ro hinke faidi jeng ale no bo hoite sopaika tini no notification abo sopaika all india radio hoite no nugi mankhana ro AIR agotla all india radio hoite notification kaisa phaika nororo naine manu bon address rojak place compound not get hini hinge esara nonero email bo norok je kono query tongo hinke noriko bon email agotla@prasarbharati.government.in hini rojak hinge bono notice kisa poilaine aro sijaiko all india radio agotla will conduct a walk-in interview for engagement of apprentices for 1 year duration under Apprentice Act 1961-1973 ni rojak borok kaisa walk-in interview na nayo apprentice mane ni permanent job hayata abo noro bujina apprentice jara naitone rok abo 1 year bagui noro no nanai inkero rojak tongo the candidates borok kaisa ngo tongo noro jara apply khaina saka noro bon ponati abo nangnai should have registration under the board of practical training eastern region board of practical training ni under registration ma khaina na abo neto search khaina manai Tripura domicile candidates only can appear in the Tripura nisimi the domicile kangdara boro enko interview thamano inke reservation tongo ni reservation as per government of india or boro reservation follow khayo inke tabu qualification oro graduate nango or duita tongo graduate be diploma don boro apply khemano kintu koltam graduate bo bojak nangnai electrical nangnai hai ke e triple e mane engineering of electrical abo hinke por hinke ni tekasa ECE hinke abo engineering of communication engineering abo post tongo total 13 ta hinke ST ni post simi sabano graduation level lo ST ni post tongo 3 ta hinke tekasa diploma of same qualification of electrical triple E or ECA और ओके पोस्ट टोटल 6 टा SC नि इनको सॉरी ST नि बाकी 2 टा पोस्ट और इनके टोटल 5 टा इनके जरा इंटरव्यू थाना बा इंटरेस्टेड कैंडिडेट और बोटा मोर करसिदा कैंडिडेट्स हैव टू ब्रिंग ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स विथ 3 पासपोर्ट साइज फोटो टू अपियर द इंटरव्यू जरा इंटरव्यू थाना मुसुं पासपोर्ट साइज फोटो 3 टा तलां थांदि लगियो ते जनो जे नांगमान डॉक्यूमेंट लगे मा तलांनाय इन डेट ऑफ इंटरव्यू को मेंशन खाइजाक ग्रेजुएट नि इंटरव्यू नाय 9 तारिखो अक्टोबर नि 9-10 2021 और क्लियरली बरो मेंशन खाइजाक बुफोराव नाय इंगिन डिप्लोमा नि बाकी इंटरव्यू नाय 10 तारिख अक्टोबर मास नि 11 तारिखो सॉरी 11 तारिख या 11 टा बो टाइम के 11 टा बोटा इन ग्रेजुएट नि बाकी बो डिप्लोमा बाकी टाइम 11 टा बो ग्रेजुएट नाय 9 तारिखो इंगे डिप्लोमा नाय 10 तारिखो इंगे करो बरो मेन जागो मेंशन खाइजा वेन्यू ऑफ इंटरव्यू बो जागा इंटरव्यू नाय ऑल इंडिया रेडियो नॉट गेट पैलेस कंपाउंड आगोटला को बोन एड्रेस और थाइनरो इंटरव्यू रिमानो इनके अब NATS अब कैसे बोन नोट जाबो अब कैसे नांगला नर नायखे नायना दी इनके नोटिफिकेशन आसनो टोटल 16 बाय पोस्ट 5 तंगो जरा कैंडिडेट अप्लाई खिदी न जरा इंग करो ट्राई खेमानो तांकम तिरगोसिन तिपासा राज खाया नाम नाया बेंग सिमी जे गवर्नमेंट चाकरि मां नाजिं दङ अमरबो हामुनो ट्राई खेरेंदि एक्सपीरियंसले अप्रेंटिस फोन आबो गने कैसा एक्सपीरियंस तो फाइनल बिले न जॉब खाइजा हिनि गने कैसा एक्सपीरियंस काहाम मंगाय अब ट्राई खाइदि तो ताम एस्टेरो 5टा पोस्ट दङ मांगाना ता खाइदि खेबो जरा क्वालिफिकेशन तंगरो अप्लाई खाइनदि गासुनो तिनियो नोटिफिकेशन ति नर वीडियो चाजा खांके बा लाइक सब्सक्राइब खाइदि चैनल न हामबाय।